Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza gukurikiye Mountain News 24. Murabizi ko tubagezaho amakuru atandukanye ya politiki avugwa hirya no hino, ariko uyu munsi hari inkuru tubonye twumva ntabwo yaducika tutayigejeje ku bakunzi bacu. Ni indwara yo mu mutwe bivugwa yuko yibasiye abanyarwanda, ariko cyane cyane ku abagabo kurusha uko yibasiye abagore. Ni ukuvuga rero muri rusange ko indwara zo mu mutwe ari ikintu kimwe mu bibazo bihangayikishije isi yose muri rusange, byagera ku banyarwanda bigasya bitanditse, kuko umwe mu bantu batanu buriya mu banyarwanda aba yarahuye n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Urumva rero ko ari abantu benshi, ufasha abantu batanu bari kumwe, umwe aba yarahuye n'icyo kibazo. Ni indwara rero zimaze igihe zihurirwa mu bitaro bya Caraes i Ndera, bimaze imyaka 57 nyine bitanga izo serivisi mu Rwanda. Icyakora ababigana ubu ngubu tuvugana bamaze kurenga ubushobozi bwabyo bw'ibyo bitaro, ku buryo bagera ubu ngubu ku ijanisha ry'116%. Imibare rero igaragaza ko muri 2024-2025 byakiriye abarwayi bangana 119,859, biyongereyeho 17.7% ugereranyije n'umwaka wari wabanje. Rero Dr. Arthur Rukundo ni umuganga umaze imyaka 20 akorera muri ibyo bitaro bya Caraes Ndera, agaragaza ibikomeje gutera ibyo bibazo, ariko akavuga yuko abageramiwe kurusha abandi, ariko yanagaragaje abageramiwe kurusha abandi n'icyakorwa ngo byibuze imibare igabanyuke. Yavuze ko bafite ishami rirebana n'indwara z'imyakura n'iryita ku ndwara zo mu mutwe. Agaragaza ko ugiye Indera wese aba atajyanywe n'ibisazi nk'uko bamwe babyita. Yagize ati umuntu ashobora kuza Indera hari uko yagize ikibazo cya pararize ku kaboko, ariko iyo uvuze ngo umuntu bamujyanye Indera, nta kindi bahita bumva uretse kuba umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe. Umuntu wese waje kwivuriza Indera ntabwo buri gihe aba arwaye mu mutwe. Ni ukuvuga rero ko indwara zo mu mutwe ziganjemo cyane cyane igicuri cyangwa epilepsy, aho abafite iyi ndwara rero y'igicuri muri ibyo bitaro rero byakiriye abantu bangana 36 n'abantu 97 mubabarire, bangana 29.08% by'abarwayi bose ibitaro byakiriye. Indwara rero ifata ubwonko yitwa schizophrenia, cyangwa se iyo bita muri rusange abantu bavuga ngo umuntu yasaze, nayo rero iri ku rwego rwo hejuru, kuko ibitaro byakiriye abantu bameze batyo bangana n'ibihumbi 24,991. Hari rero n'izindi ndwara nyinshi zo mu mutwe muri ubu buryo. Indera niho hakira abantu benshi, kuko nko muri 2023-2024 ibitaro bya Ndera amashami atandukanye, hari irya Niboye mu karere ka Kicukiro rizwi nka Icyizere, kandi hakaba na Caraes Butare. Indera rero niho hakira abantu benshi, kuko muri 2023 na 2024 bakiriye abarenga 68 bangana na 37%. Dr. Rukundo rero yavuze ko abagabo ari bo benshi mu bo bakira, kuko bangana na 54%, abari n'abategarugori bakangana 46%, urubyiruko rukaba ari rwo rwinshi. Hanyuma rero amakuru anavuga yuko hari abarwayi bamazeyo imyaka igera kuri 30. Kugeza uyu munsi mu bitaro bya Caraes Ndera habarizwayo abantu 36 babuze imiryango ibatwara. Nk'ubu harurengeje imyaka 30, yaturutse Butare, yaturutse Burundi, arinze asaza umuryango barawubuze. Ibi bitaro rero bigira abavurwa bataha n'ababa bafite indwara ku buryo ababa mu bitaro nyine hafi hagati y'ukwezi n'iminsi 50, bigatuma hari abatererana ababo kubera icyo gihe. Abajyanwa Indera rero buriya harimo ibice bibiri, cyane cyane harimo abajyanwa n'inzego z'umutekano n'abajyanwa n'abo mu miryango yabo. Dr. Rukundo yagize ati nubwo bimeze uko, ntabwo abantu benshi barakira kugira umuntu ufite indwara yo mu mutwe. Usanga hari n'undi uzana umurwayi akamusiga kugira ngo azagaruke, bikaba intambara. Hari akato abarwayi bahabwa cyangwa imiryango yabo. Hano rero abantu benshi bamaze igihe, kubw'izo mpamvu hari nabo nasanze hano, kandi muribuka ko uyu nguyu ahamaze imyaka 20 ahakora. Bijyanye n'imyaka ibi bitaro bimaze, inzobere bifite n'ibindi bigira ibyigisha, Dr. Rukundo yagaragaje ko
banakira abanyamahanga bavuye muri Congo, mu Burundi, muri Nigeria n'ahandi. Hanyuma rero kurwanya indwara zo mu mutwe bitangira umwana burya ngo ari mu nda. Dr Rukundo yagaragaje ko mu bituma indwara zo mu mutwe zikiyongera harimo n'abana badahabwa uburere buboneye, kuko ababyeyi babo baba bagiye gushakisha imibereho. Iterambere ry'ikoranabuhanga naryo rikongera ikibatsi mu muriro. Imibare y'ishami rya Loni ryita ku buzima igaragaza ko umwana umwe muri 7 bari hagati y'imyaka 10 na 19 bagaragaza ibibazo byo mu mutwe batewe no gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butaboneye. Dr Rukundo yavuze ko ubuzima bw'umwana bugomba kwitabwaho umwana akiri mu nda, kuko umuntu atangira kugira ubuzima bwo mu mutwe. Rero ni hahandi umwana ashobora kuvukana autisme cyangwa se attention deficit hyperactive disorder, aho umwana aba ari konka ukabona ntashaka kurebana n'umubyeyi we mu maso. Ngayo nguko rero abanyarwanda muri rusange uko bamerewe mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kuri iyi nkuru iva Indera mu bitaro bikuru bya Ndera.